Polyphenylcocotannin ni dia derive daripada koko, di mana kita ambil compound daripada koko tu, kita extract, kita ambil dia, kita add in dalam dalam ubat gigi Miss. Sebabnya polyphenylcocotannin ni dia memang merencatkan pembiakan bakteria di dalam mulut. Alright. So that is the good thing about Miss ni, sebab produk kita ni memang an early prevention. That means dia early prevention tu di mana? Sebab dia merencatkan pembiakan bakteria dalam mulut yang dipanggil Streptococcus mutans, dan Streptococcus mutans ni adalah bakteria jahat dalam mulut kita. So dalam mulut kita ni keseluruhan memang kita ada bakteria banyak sebenarnya, berjuta, tapi yang the main active dia kiranya yang memang jenis yang yang menyebabkan the main cavity dalam mulut ni adalah Streptococcus mutans. So macam mana Miss dia akan buat is actually kita ada active ingredient polyphenylcocotannin.